Armanda Berta dos Santos Dehang, Carek Povo Fofiar Atusai Presidente República, Desenvolvimento Selao Hakmatek no Digno. Segunda-feira, semana candidata Armanda Berta dos Santos halau campanha danen iha município Manatutu, campo futebol Manatutu Vila. Candidata Armanda Berta dos Santos ateteng Carek Povo Fofiar Bania, se desenvolve raine lau hakmatek no digno. Carek imihoto Fofiar Bahau, Fofiar Maihau, Macau se halo ideneba imi, no mosluta ideneba imihoto. Isorin seluk na mori bukar husuba município Manatutu, lalika haluham bota ba Armanda Berta, feto nebe se dalam ba futuro nebe dia. Bota ba Berta, ama Berta maka feto ina nebe simples, feto ina nebe mori saraikan. Nela haturu nian hana sabili na zaida, mas ni haturu ang hana sabida ida, pati berwakoma. Representante feto município Inaru Lucinda de Jesus da Costa Hateten, feto ne dominain, nebe hakarak povo uan Moris Hodigno. Presidente equipa sucesso Manatutu Pionel Song Garante Kata, Armanda Berta dos Santos, Seimanan Iha Manatutu. Husi município Manatutu, reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post.